Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. РСК банк доллар 83 рубль 1 сом 27 тыйын. Халык банк доллар 83 рубль 1 сом 27 тыйын. Компаньон банк доллар 83 рубль 1 сом 29 тыйын. Евразийский сберегательный банк доллар 83 рубль 1 сом 28 тыйын. Ислам финансылык борбору доллар 83 рубль 1 сом 30 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 83 рубль 1 сом 28 тыйын. Айыл банк доллар 83 рубль 1 сом 28 тыйын. Байтүшүм банк доллар 83 рубль 1 сом 28 тыйын. Бакай банк доллар 83 рубль 1 сом 30 тыйын. Оптима банк доллар 83 рубль 1 сом 28 тыйын. Кыргызстан банк доллар 83 рубль 1 сом 27 тыйын.